Kodeks hajduka je bio takav da je bilo strogo zabranjeno i smatralo se nečasnim napasti i opljačkati siromašnog čovjeka, osim ako je u pitanju dobro oružje. Nasuprot tome, uobičajena radnja je bila opljačkati bogatog čovjeka, naročito trgovca, na putu i podijeliti plijen siromašnima. Također pravi hajduk nikada neće ubiti čovjeka da bi učinio zlo, nego samo iz osvete. Mnoge ustaničke vojvode bili su raniji hajduci ili harambaše. Napadali bi i otimali novac uglavnom turskim karavanima i vraćali ga narodu. U starijim vremenima hajduci su napadali i sultanska kola kada prevoze novac, zlato i oružje, ali su kasnije prestali jer je obično raja plaćala te dugove i zbog toga stradala. Ko su bili hajduci? Na muci se poznaju hajduci. Hajduci bijahu kadri stići i utjeći i na strašnom mjestu postojati. Hajduci bijahu istinski pravoslavci, koji istinski vjerovaše u vaskrsenje i to pokazivaše svojim djelima. Njih ne bješe ni stid ni strah za slobodu i pravdu život dati, slijedivši Hristov primjer. Čak i oni koji ne imadoše dovoljno hrabrosti, a ne mogahu mirno gledati nepravdu, svesrdno i nesebično pomagaše hajducima u borbi za slobodu i pravdu. Čuveni jataci. Jataci su još jedan dokaz da samo zajedno možemo sve. Kada smo to mi, Srbi, postali kukavice i poniznici na sramotu svih naših hajdučkih predaka? Od kada se mi to plašimo, šta će nam neka sila, domaća ili strana, reći ili uraditi? Kada smo se to odmakli od Boga jedinoga i njegovih zapovijesti kojima nas je zavjetovao, obećavši nam vaskrsenje na život vječni? Budi kao Hristos. Budi hajduk.